mwaramutse tariki 6 z'ukwezi kwa munane mwaka 2026 murasirazuba bwo hagati umwotsi mwinshi mu kirere ibiturika byumvikana buri kanya ndetse no guhunga kw'abaturage badafite naho guhungira bitewe n'ibisasu bituruka kuri Iran nizo bikomeje kuvugwa. Nyamara Leta z'Ubumwe za Amerika zavugaga ko zije murasirazuba bwo hagati kugira ngo zigenzure inzira y'amato, inzira ikomeye inyurwamo na kimwe cya gatanu cya petrol ikoreshwa cyane ku isi, inzira ya HDMS Hormuz. Ariko mu buryo butunguranye Oman na Iran bashyize akadomo kuri ubusazi bwa Leta z'Ubumwe za Amerika bati attention please, ntabwo mushobora kuza kunyura muri Hormuz ngo muyitegekeremo mukore ibyo mushaka, turi hano ba nyiri ubutaka ba nyiri amazi. Iran na Oman amasezerano yo kwirukana Leta z'Ubumwe za Amerika bayashyizeho umukono, ndetse Leta z'Ubumwe za Amerika isa nkaho ijugumiye ibuze ikivuga ibura n'ikikora bitewe nuko Oman ngisa naho yigambaniye kuri Iran. Erega umunyambaraga arayobokwa, none mu Kinyarwanda bacaga umugani ngo iyo ukize baraza, ariko nanone iyo uri umunyembaraga urayobokwa, niko bimeze. None se bigenze gute? Iran nitsinze, ndakubwira iby'amasezerano hatse muri Hormuz nyuma y'ubwato bujya kuri butandatu umaze kuraswa mu minsi igera kuri 2. N'ubwato bwari butwaye ibicuruzwa bya petrol, ariko ndakubwira ishyano ryatewe na Leta z'Ubumwe za Amerika. Burya Hormuz tubwirwa bikemwa, ibindi babihishe, nibyo ndaje mbikubwire. Hanyuma mu kanya gatoya hari ibindi tugomba kurenza ingohe. Abahuti bo muri Yemen bashyigikiwe na Leta ya Iran basutse ibisasu uruhumbirajana kuri Saudi Arabia Saudite, Riyadh. Ubwami bwa Riyadh cyangwa se bwa Arabia Saudite buhuye n'isanganya ritoroshye kugeza ku kibuga cy'indege. Uwo mwotsi mubona ntabwo ari AI, ibyo byapa mubona byashwanyutse ntabwo ari ibifoto byashushanijwe, ahubwo ni izanyabyo byagaragaye mu kanya gato gashize muri Riyadh, aho ibisasu byinshi byaturutse kuri Iran ku bahuti bashyigikiwe na Iran byaje kwikubita neza muri uyu mujyi mukuru wa Saudi Arabia. Babazize iki? Abahuti nyamara urundi rugamba rukomeye cyane rutakingiye. Yemen na Saudi Arabia bagiye gutangira guhangana nk'uko Hezbollah na Israel bari bameze muri iyi minsi ishize, ariko n'undi ruracyane nkoyoyo mu buryo butangaje. Rero amakuru aturuka ku mbuga nkoranyambaga zikoreshwa n'ubutegetsi bwa Riyadh agaragaza ko ibice byinshi byagezweho n'ingaruka z'ibitero bidasanzwe biturutse kuri bano bahuti bashyigikiwe na Iran IRGC. Ibi nabyo ndabikubwira ko ibyo bitero byagenze, gusa Iran nayo itangije ku mugaragaro gahunda yangwaga na Leta z'Ubumwe za Amerika byeruye. Umwe mu basirikari bakuru ba IRGC aremeje ati we are going to do it, tugiye kubikora ndetse tugiye kubishyira ku karubanda. Nuclear bombs za bombe za kirimbuzi. Benshi bashyigikiye Iran bari barategereje inkuru nk'ingiyi ivuga ko Iran ivuye ku kwifata kwayo ikaba igiye gutangira gukoresha imbaraga za kirimbuzi cyangwa se gukora intwaro za kirimbuzi bakazizana nazo mu bibiko kugira ngo abasuzugura batazongera kubasuzugura na gatoya, kuko bizaba bigaragara neza cyane ko Iran nayo ifite imbaraga zo kwirindira umutekano. Nivyo n'uburi Leta z'Ubumwe za Amerika ngo zikangisha kuko zifite ibisasu bya kirimbuzi mu bubiko, bagaba badapfa kumenyerwa kuko ngo bamenyereye bahita babiterura. Iran nayo ngo igihe kirageze ikoresha intwaro za kirimbuzi, ikora intwaro za kirimbuzi ibizibitseho. Ndakubwira amagambo ndo yatangaje kuki bihangayikisha Leta z'Ubumwe za Amerika kuri inshuro. Ariko uziko gukora igisasu cya kirimbuzi kuri Iran bitatwa n'ibyumweru 3. Yes, 3 weeks. Byumweru 3 zonyine babarangije kuri intwaro za kirimbuzi. Ndakubwira impamvu yabyo, nguha detail ya buri kimwe gikenerwa mu bisasu bya kirimbuzi nizo Iran itunze. Atari zo gusa turagarukaho Kim Jong Un na Vladimir Vladimirovich Putin bateze agatego cyangwa se umutego etazine Leta z'Ubumwe za Amerika. Ibisasu birimbura bishyizwe ku rugero rwa OTAN, ariko se ukamenyera Kim Jong Un ukibwira ko bizakugwa amahoro. Yabwiye ati n'umusaza atinya nyina mushobora kuba mutaninya, ariko muzayibona cyangwa se muzamere nka nkongoro ubwo muzabona neza uko mwibeshye mumenyera DPRK. Ibyo navyo ndabigarukaho. Yitwa Donald John J. Trump yumvikanye asa n'usaba imbabazi Iran ati tugere ku masezerano y'amahoro, ntabwo dushaka kwica abantu benshi. Ni nka wundi ukubitwa yangiza agatabaza ati nimunyize uyu muntu ntamwica, kandi yakubiswe adashoboye no guhagarara. Ati mwamfatiye umuntu ntamukubitara. Ni uko Donald Trump nawe yumvikanye amagambo ye muri No Tax No Tips. Amagambo yavuze turayagarukaho. Unyemere tujyane ku musozo. Jewe ndumuhungu wa Kamanzi w'Uruwande
ngo ayi ikaze nk'ibisanzwe ngo tujyane ku musozo. Ikaze kuri mwese. Nizo ibikomeza kuvugwa muri Asazo hagati bari byinshi, ariko ikivugwa cyane kinagira ingaruka ku isoko mpuzamahanga ni ubucuruzi bwa petrol. Nimbuga petrol wumva ibikomokaho byose, gaze, essence, mazutu n'ibindi bisa nkabyo, zose bituruka muri kariya karere k'Asazo bwo hagati. Nta gace wavuga ngo Imana yasize amavuta, ariko kuri ubu ngubu ayo mavuta kugira ngo agere kuri batwebwe tuyakeneye n'abandi benshi ku isi biragoranye cyane, bitewe n'intambara ikomeje kuri muri Asazo bwo hagati, Middle East. Iran yarakamejeje ivuga ko umuhora wa Hormuz bawufunze bawukanze mu ngoto, badagomba gupfa kuwunyuramo gutyo gusa nta ruhushya Iran itanze. Amerika nayo iti mbona muramutse mufite ubuyobozi kuri Hormuz mugategeka ugomba gutambuka utagomba gutambuka kubw'igitero twabagavyeho, mwamwigize ba Big Boss mwisi, mwabari mwebwe mutegetse isi, kandi no way, nta buryo ibyo byanyuramo, ntago mufite imbaraga kuturusha, nitwe tugomba gutegeka Hormuz, ugomba gutambuka ngo ninde. Iran irangize imenya ubwenge cyangwa se yigira ubwenge Leta Zunze za Amerika, iti umushinga twe dufite no kugenzura umuhora Hormuz. Gusa umuhora Hormuz uruhande rumwe ni twebwe, urundi ruhande ni Oman. Tuba twakwishyuza abanyura bose muri Hormuz twenyine, bya bigaragara ko turi gutsikamira Oman. Ntago twadukoresheje amategeko agenga abashia abayisilamu, twaba natwe tugiye gukora ibikorwa bya cyangwa se haramu, tugiye gukora ibyaha, kwikubira twenyine. Icyo ni icyaha Allah subhanahu wa ta'ala yanga. Kubw'ibyo rero tugomba gufatanya na Oman tukagenzura ubutaka twembi duhuriyeho, amazi duhuriyeho. Utambuka twamuhaye uruhushya rwo gutambuka apana etazini y'ibwota amasimbi hirya mu metero yenga 12, oya ibihumbi 12, bagomba kuza ngaha abafite icyo baje guhaha no bakatwishyura umusoro nk'abandi bose. Ibyo rero nibyo Iran yatekereje yo kuganira na Muscat, maze bemeranya uburyo bagiye kujya bagenzura HDMZ bafatanije ubwabo. Amasezerano deal ku munsi wa tariki 5 z'ukwezi kwa 8 byavugaga yuko ari kuzamwo ibihato bitewe na Etats-Unis, Leta Zunze za Amerika. Ariko masaha y'igitondo cyo kuri munsi wa gatandatu mwaka 2026 mu kwezi kwa 8, Muscat na Tehran bemeje yuko deal ibaye deal barayemeje ko bagomba gufatanya kugenzura HDMZ mu buryo bwa nyabwo. Uti gute? Mu buryo butangaje, Iran na Oman cyangwa se ubwami bwa Iran Muscat ndetse na Iran Tehran bari kwitegura kongera gushushanya amategeko agenga umuhora wa Hormuz, kandi Leta Zunze za Amerika ntago ziri ku meza bene biganiro uburyo kunyura muri inzira bizabimeze nyuma bwumvikane bw'ibihugu zombi. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Iran yitwa Ismail Baghai avuga ko Iran na Muscat bamaze kumvikana ku bijyanye n'imiterere y'ubutaka bw'inzira y'ubwato iteganijwe kunyurwamo n'abakomeye. Nkuko Baghai abivuga, itangazo rya nyuma rihuriweho rirahari mu gihe abandi bantu batavuzwe amazina batabigizemo uruhare. Amagambo asa nkaho ari umuburo utaziguye ku gitutu cyo hanze kituruka kuri Washington, yari sangwe ishyira imbaraga ku rujya n'uruza rw'abanyura muri ariya mazi. Iran ishimangira ko ibiganiro ari iby'ibihugu bibiri gusa, ko Iran na Muscat ari ibihugu bibiri biri ku nkombe z'inyanja bihana imbibi n'uyu mugezi. Tehran yanze kenshi igerageza ryakozwe na Leta Zunze za Amerika cyangwa se ikindi gihugu icyo ari cyo cyose giturutse hanze kuza kugenzura kano karere, bavuga ko kabara agasuzuguro. Oman yashimangiye ku mugaragaro ko gahunda iyo ari yo yose igomba kubahiriza ubusugire n'uburenganzira bw'ibihugu zombi biri ku nkombe z'inyanja mu gihe hahungabungwa uburyo bwo kugenda mu mazi mu mutekano. Bivuze ngo dufungiye hanga tumaze kumva neza ibyavuzwe, Muscat ndavuga Oman isa nk'iyemeje ibyo Iran ivuga ngo nta wundi muntu ugomba kuza kugenzura umuhora wa Hormuz keretse abafiteho
uburenganzira ni ba nyir'ubwo butaka cyangwa se abakora kuri izo nkombe. Rero ni Iran na Oman, ntabwo ari undi. Ngabo niwe bagomba kugira ijambo bavuga kuri uyu muhora wa Hormuz, ibitandukanye n'ibyo Leta zimwe za Amerika ziba zishaka kuza kugenzura umuhora wa Hormuz, nyamara nta hantu bahuriye nawo bo baturutse bwota amasimba. Ariko reba aho nuyaruguhazi cyangwa se ndatuvuge ko nahazi. Reba ari ngewe uje kugenzura uko muri koridoro yawe mujya mutambukamo. Nkavuga ngo uzajya tukanze yinjira muri koridoro ashaka kujya mu cyumba cyangwa se muri salon, agomba kunsaba uburenganzira mu nzu yawe. Uravuze ngo nafata umuheto, ndavuze ngo nafata ikibando. Uko niko Iran na Oman bavuze. Bagayi yaburiye ko aya masezerano yashyizwe mu kono na Muscat ndetse na Tehran ku muyoboro w'amazi atazatuma umutekano wiyongera cyangwa ngo bigaragaze ko umuhora wa Hormuz ufunguriwe burundu abantu bose. Oya, Tehran yemeza ko ibikorwa bya gisirikare by'Abanyamerika bikomeje, nicyo bise igitero cy'intambara itemewe ya Leta zimwe za Amerika kuri Iran, ari byo bizakomeza ku isoko y'ingenzi y'umutekano muke muri Hormuz. Nimba Amerika yihisemo kurangiza intambara, umuhora wa Hormuz uzabufunguye ku buryo bweruye. Ariko niba Amerika ikomeje gutera intambara muri karere, n'ubundi umuhora wa Chedemeze uzakomeza gufungwa. Iyi gahunda iri gutangira, bivugwa ko ishobora gushyiraho inzira zitandukanye zicungwa na Iran ndetse n'izicungwa na Oman ku bwato bunyura muri Hormuz. Ariko amategeko agenga imikorere, ubwishingizi bw'umutekano n'amafaranga yose ashobora kwishyurwa mu ngendo z'ubwato ntibiratangazwa. Mbese buri bwato buzagiye bwishyura ngahe? Ese buzajya bunyura hehe? Byari gute? Ibyo bituma amasezerano atarangira aba intambwe ikomeye mu bijyanye no gutwara ibintu muri Hormuz. Ariko Washington negakomeza kubyitambatambikamo ivuga ko badashaka aya masezerano arangira ngo abe ayashyizwe mu bikorwa mu buryo bwa burundu. Iran na Oman ariko barimo gutanga ikimenyetso cy'uko hazaza ha Hormuz hazaganirwaho n'ibihugu bibiri byonyine bigenzura inkombe za Hormuz. Niba amasezerano akomeje kurenga ku gitutu cya Leta zimwe za Amerika, umusaruro uzaba impinduka ikomeye mu karere. Leta zimwe za Amerika zishobora kwisanga zitari mu masezerano y'ingenzi agenga inzira y'amazi zimaze imyaka myinshi bagerageza kwigarurira ngo aribo bagenzura amuhora. Ikindi ariko kandi gishobora guhita kivamo ni urwango hagati ya Oman na Leta zimwe za Amerika, ko byagaragaje ko Oman idashyigikiye gahunda za Donald Trump zo kugenzura HDMS cyangwa se umuhora wa Hormuz. Ibyo bikaba byatuma ubwami bwa Muscat butandukana na Leta zimwe za Amerika. Gusa ibyo ngibyo nabyo muri mu bukungu cyangwa se muri economy, buri wese areba ibye, buri wese amenya ibye, areba ibimufitiye inyungu. Hari igihe Oman yavuga iti niba buri kagunguru kose kazajya katwishyura amadolari wenda 10, na Iran kakagenda amadolari 10, ngo n'ubwana amadolari 20 kagunguru kazajya kishyura, hanyuma ku munsi akajya hatambuka ubugunguru wenda miliyoni 3. Ayo madolari angana gutya y'ubundi Leta zimwe za Amerika zaduhaga iki? Nibagende toka kure maze babirukane agace basigare bakigenzurira byuzuje ibyangombwa cyangwa se byuzuye, birangire ari bagize ijambo rikomeye bona Iran kuri HDMS. Amerika bayiteye ishoti kare bati ni mugende, n'ubundi umugabo arigira yakibura agapfa, tuzirwanaho ahubwo n'amafaranga yanyu uzajya muyatwishyura namwe kugira ngo mubone petrol iturutse muri kano karere. Reka tujye muri Saudi Arabia. Abahuti ndetse n'aba muri Riyadh bakomeje guhangana. Intambara y'abahuti bari kurwana na Arabia Saudite yongeye kubura. Kuri inshuro urugamba rugeze ku kibuga cy'indege gikomeye cya Arabia Saudite. Bivuga ko igitero cyo kwihorera cya kubise ku kibuga cy'indege cya Najran bitanga ubutumwa bukomeye cyane ko murasazwa hagati ari gututumba intambara yindi itasanzwe. Binatera ubwoba ku ntambara ishobora kwaduka yeruye hagati y'abahuti na Saudi Arabia mu buryo bwa nyabwo, dore ko abahuti bashyigikiwe na Iran. Biri kwinjira mu cyiciro gishyaro giteje akaga kandi hari no gupfiramwo abantu benshi, nkuko raporo za AFP zibivuga. Isobanura ibyo yabwiwe n'umuntu wo muri karere ko ikibuga cy'indege cya Najran kitagikora ubu ngubu. Umunyamakuru wa AFP yavuze ko ibikorwa byo ku kibuga cy'indege byahagaritswe mu gihe kitazwi nyuma y'uko igisasu giturikije system ya radar bitewe n'igitero cyaturutse ku bahuti. Mango system ya radar ifasha cyane cyane kugenzura indege zimanuka zizamuka ku kibuga cy'indege. Iyo nyine radar itarimo gukora, nko kubona ngo ugiye kwambukiranya umuhanda ariko udafite amaso, nta no gufasha akaganza, igihe nyine ntawamenye ngira kugongera turukaye. Nakore ku kino kibuga cy'indege cya Najran basa n'abahagaritse ibikorwa byabo.
nubwo abayobozi ba Saudi Arabia batarahamya ku mugaragaro iyi gahunda y'ibitero, urubuga rwa internet rw'ikibuga cy'indege rwagaragaje ko indege ziteganijwe mu minsi iri imbere zizaba ari indege nke, ndetse bavuze ko zitanazwe. Muri ujye ku rukuta rwabo rwa Saudi Arabia ruzwi nka AAM, urukuta rutangarizwaho amakuru yo ku kibuga cy'indege, ni kuri AAM cyangwa se Nidran website, urasanga bagaragaza ko kuri kino kibuga cy'indege batazi abantu indege zaho. Barakubwira ubwoko bw'indege airline, bakubwire aho zizaturuka, bakubwire ikirango cy'urugendo flight number, bakubwire igihe kizagerera kuri ako gace, ariko aho zizahagarara cyangwa se uburyo zizahagera ni unknown, ntago bizwi. Muri make izo ndege ntago bizwi neza uburyo zizagera kuri icyo kibuga cy'indege. Haba ku kibuga cy'indege cya Jeddah, haba ku kibuga cy'indege cya Nidran, hose hari ikibazo gikomeye cyane. Hanyuma nk'uko bikomeza gutangazwa n'abakorera muri cya gihugu cya Saudi Arabia cyangwa se Arabia Saudite, ikibuga cy'indege cya Nidran giherereye mu majyaruguru y'umupaka wa Yemen. Gishobora kuba ari gito ariko ni ingenzi cyane. Ikibuga gikora nk'ikigo cy'ingenzi cy'ubwikorezi mu majyepfo ya Arabia Saudite, gihuza intara ndetse n'imijyi minini yo muri iki gihugu cya Saudi Arabia, ndetse kigahuza imijyi itandukanye irimo Riyadh, Jeddah na Dam, ndetse n'ahantu mpuzamahanga nka Cairo ndetse na Dubai. Ukarere si ikibuga cy'indege gusa, ahubwo ni irembo ry'ingenzi mu bucuruzi, ingendo n'ibikoresho bya gisirikare, byose binyuzwa kuri ikibuga cy'indege cya Nidran. Nk'uko nanone byemezwa, izamuka ry'ibi bitero rikurikiye ibyavuzwe n'umutwe w'abahuti bo muri Yemen ko bagabye igitero cy'indege cya pilote ku cyo bise intego ikomeye ku kibuga cy'indege cya Nidran ku itariki enye Kanama mwaka wa 2026. Umuvugizi wa gisirikari w'abahuti yitwa Yaksal yavuze ko iyo ndege itagira mtrevu yageze ku ntego yayo. Yavuze ko iki gikorwa ari ukwihimura kuz'abahuti bise ko ari ukwica ikirere cya Yemen, cyangwa se kuvugira ikirere cya Yemen bikozwe n'indege zitagira pilote z'aba Saudi Arabia mu ntara ya Sada ndetse na Hija muri Yemen, aho indege zitagira pilote za Saudi Arabia zageze. Sara yari yaburiye ko, cyangwa se Sali yaburiye ko ibyaha byose byakorewe ikirere cya Yemen mu gihe kizaza, bizakorerwa ikirere cya Yemen mu gihe kizaza, bitazashira hatabaye igisubizo ndetse n'igihano gikomeye. Saudi Arabia ntiyigeze isubiza ku mugaragaro kuri ibyo birego bya Abahuti. Igitero kigaragaza indi ntambwe ikomeye nyuma y'uko imirwano yongeye kubura mu kwezi gushize. Ihagarikwa rya mbere rikomeye ry'imirwano hagati ya Saudi Arabia n'Abahuti ryari yabaye kuva mu mwaka wa 2022, habayeho icyo gihe habaye imirwano y'urudaca. Ihuriro ry'aba Saudi Arabia rikomeje guhangana n'Abahuti kuva mu mwaka wa 2015 nyuma y'uko iri tsinda ryigaruriye umurwa mukuru wa Yemen wo muri kara gace, rigakuraho guverinoma yemewe ku rwego mpuzamahanga. Bakavuga ko bafashe ubutegetsi nyine, nubwo guhagarika imirwano byagabanije cyane ibitero bya cross borders cyangwa se birenga imipaka. Amasezerano y'amahoro aramze ntabwo ahari neza. Muri Nyakanga umwaka ushize umwuka mubi wongeye kwiyongera, ejo bundi ahangaha wongeye kwiyongera nyuma ko Abahuthi bashinje Arabia Saudite kuba yarakubise ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Yemen mu gihe amakimbirane yarafitanye isano n'indege ya Iran yageragezaga ngo kugwa muri Yemen. Nyuma yaho Abahuthi bihoreye bibasira ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Aba cyo muri Arabia Saudite. Ingorane nshya zakomeje kwiyongera mu gihe nanone Saudi Arabia yongeye kwataka Yemen ikubita kuri Hodeida, icyambu bakorera aho Abahuthi. Birangira Abahuthi bavuze bati okay, ubwo noneho tugiye gutangira guhangana bya nyabyo, namwe nta bwato bwanyu ugomba kongera gutambuka mu nyanja itukura cyangwa se muri Bab al-Mandeb. Muri make turabublotse, turabufunze. Ubwo nyine bita biba ihangana ritoroshye hagati y'impande zombi. Kugeza ubu Abahuthi ndetse na Saudi Arabia bari kurebana ikinyori. Iran isa naho yicecekeye ariko iri inyuma y'Abahuthi ngo bakomeze bakubitire ahareba inzega Riyadh mu gihe yishyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kandi Riyadh iranashinjwa ko mu minsi ishize bakiriye itsinda ry'abasirikari baturutse muri Israel, vuga ngo ari baje kugenzura uburyo bakoresha bari kurasa mu gihugu cya Iran. Iran iteguje ku mugaragaro kuba igiye gutangira gukoresha intwaro za kirimbuzi
yes, gukora intwaro za kirimbuzi yanakoresha ikubita kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel. Akaga. Iran yarenze umurongo utukura niko twavuga. Ku nshuro ya mbere umuyobozi mukuru wa Iran yagaragaye yemera ku mugaragaro ko Tehran irimo gukora gahunda kujya ku gisasu cya kirimbuzi. Itangazo ridasanzwe rishobora guhindura ubwumvikane hagati y'ibihugu bibiri ibisanzwe n'urishaka kujya ku masezerano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran. Amakuru aremeza ko mu ijambo rye nyine ku mugaragaro, mu ijambo ryashyizwe ku karubanda, uyu musirikari mukuru wo mu ngabo za Iran IRGC ni Madi Vahidi yagize ati niwe muyobozi mukuru wa IRGC, igihe cyose Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Isirayeli bagifite intwaro za kirimbuzi tuzakomeza natwe kuzishaka cyangwa tuzagerageza kuzigeraho kugira ngo turinde umutekano w'igihugu cyacu. Nibaramuka baretse kugira intwaro za kirimbuzi natwe tuzareka kugira intwaro za kirimbuzi. Benshi bati ibintu byo byaritegerejwe n'ubundi hariya muri Asazoga hagati. Ni gute umwanzi wawe agira icyagukubita nawe wageraho ukanga kukigira? Nimba Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel bafite intwaro za kirimbuzi bashaka kurimbura Irani, kuki Irani yo itagira intwaro za kirimbuzi yarimburisha ibyo bihugu? Ibi byarateye benshi kwibaza byinshi. Iran ifite uranium ari nayo ikenewe cyane cyane kugera ku ntwaro za kirimbuzi ku kigero cya 75%. Ubwo bushobozi Iran nabufite. Iran ifite ubushobozi bwa missile ballistic cyangwa se intercontinental ballistic missile, missile ishobora kwambukiranya imigabane zimwe na za Sejil, missile zidasanzwe bashyiraho uwo mutwe wa kirimbuzi ikayiguruka ku rugero rwa 15%. Akandi 10% kari kubura n'ubushobozi bushyirwa muri za missile kugira ngo ziguruke cyane. Ubwo bushobozi babuvana mu gihugu cy'Ubushinwa, babufite ku kigero nanone cy'10% kuko Ubushinwa babahereza. None Iran ifite ubushobozi 100% bwo gukora missile igisasu cya kirimbuzi nuclear bombs, kuki batagikora ngo atege kuri za missile zabo hanyuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibamenyera no bayituritse? Ubu rero Vahidi yavuze ati rwose niba Amerika na Israel bafite intwaro za kirimbuzi natwe we have to have it. Tugomba kugiza intwaro za kirimbuzi, tugomba kugira natwe ibitero bombe bikubita bikarimbura. Niba bireka natwe tuzabireka. Niyo magambo Vahidi yavuze. Hari amakuru amwe amazi iminsi atangazwa yuko mu buvumo bumwe bwa Iran igihe urugamba rwatangiraga rugahitana Bwana Ayatollah Ali Khamenei, icyo gihe ya uranium ya Iran bayivanye muri Fordo ndetse na Natanz bayijyana mu kigo kindi kiri mu bwihisho haruguru majyaruguru ya Iran, ari naho bari gukorera igisasu cya kirimbuzi. Ndetse ngo Vahidi ashobora ko yatangaje ibingibi imitwe ya kirimbuzi 8 yarangije gukorwa na leta ya Iran. Akaba mbese abaye inkuru guteguza ngo tugiye kuzagira intwaro ya kirimbuzi, kumbi bayitunze. Buryo mu minsi imbere bazavuga ati turayifite, ariko amaze iminsi bayitunze. Ibi ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibizi neza. Wibajije impamvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika igongesha indege zabo izivana Al-Udeid, izivana Al-Kifra, amato bayavana muri 5 Fleet Base muri Kuwait, muri make basa nk'abari guhunga. Wamenye makuru ko Iran initially zakoresha ibisasu bye bigasenya burundu ibigo bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bifashishije ibisasu bya kirimbuzi. Hari amakuru amwe avuga ko Iran bitandukanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaba iri gukoranga ibisasu bya kirimbuzi bifite ubushobozi butandukanye. Igisasu cya kirimbuzi cya kwitanu runaka kikasegesha bya nyazo, ariko bitewe n'imiterere yawo, kuko ngo Iran ntabwo yifuza kubaza cyane bigo bicumbikiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nubwo nyine bitabura gusigara bakajorite. Rero aya magambo ya Vahidi afatwa cyane nk'ukwemera kwa mbere bikozwe n'umusirikari mukuru wa Iran ko iki gihugu kirimo kugera ku ntwaro za kirimbuzi. Iran imaze igihe kinini ishimangira ko gahunda yayo ya kirimbuzi ngari y'amahoro, kandi Iran ngo nta bisobanuro yigeze itanga ku bitekerezo bya Vahidi, bisa naho batigeze bamuvuguruza cyangwa se ngo bemeze ibyatangaje. Itangaje mu gihe diplomasi itazigwa hagati ya Washington na Tehran ikomeje kubera muri Oman. Ikibazo cyihuse gishobora kuba ikibazo gikomeye cyane hagati ya Washington ndetse na Tehran. Muri make muri iyi ntambara ukutumvikana gushobora kugeza ku byago bihambaye. Kim Jong Un na Vladimir Vladimirovich Putin nabo bati we are ready to destroy American. Twiteguye kurimbura umunyamerika, twiteguye kurimbura ubutaka bwa Amerika ndetse na botani yose muri rusange. Nubundi bano bagabo bari basanzwe bafata mu bikorwa byabo bya gisirikare, sibyo? Ibyo ngibyo nzi ko usanzwe ubizi, aho Korea ya ruguru yagiye itanga umusada
kuri Russia mu gitero bari gukora muri Ukraine, batanze ibishoboka byose byakifashishwa cyane cyane ku rugamba kugira ngo Uburusiya bwifashishe izi ntwaro ndetse n'abasirikari. Kuri ubu rero ibisasu bya Korea ya ruguru ntibikiri ikibazo gusa muri Aziya y'Iburasirazuba, ahubwo biri kwegera imirwano yo mu Burayi cyangwa se imipaka yo mu Burayi, mu gikorwa gishobora kugaragaza ukwiyongera gukomeye kw'intambara ya Ukraine. Kiev ivuga ko Korea ya ruguru irimo kwitegura kohereza itsinda rya misile zirasa mu burengerazuba bw'Uburusiya, bigashyira igisirikare cya Pyongyang mu bikorwa by'intambara za Moscow. Ibi byatangajwe n'ubuyobozi bukuru bw'ubutasi muri Ukraine, nk'uko bivugwa n'umukozi ushinzwe iperereza Andriy Chermyaki. Uburusiya burateganya gushyira umutwe w'ibisasu bya misile ballistique bya Korea ya ruguru ugizwe n'abakozi bagera kuri 90 mu gace ka Voronezh ko mu burengerazuba bw'Uburusiya, aho bazakorera hamwe n'umutwe w'112 wa misile w'Uburusiya. Chermyaki yavuze ko gahunda yo kohereza izi misile ndetse n'abasirikare bo kuzikoresha hazoherezwamo misile 20 za Korea ya ruguru n'ibisasu 6 bidasanzwe. Yanavuze ko Pyongyang yamaze kohereza izindi misile 40 za Kn-23 na Kn-24 mu Burusiya, ariko yavuze ko ingano ya nyuma n'imiterere y'izo ngabo bizagenwa mu biganiro byo ku rwego rwo hejuru hagati ya Moscow na Pyongyang biteganijwe mu kwezi gutaha. Uruhare rw'abakozi ba Korea ya ruguru bazagira mu bikorwa za misile by'Uburusiya ntirurasobanuka neza, ariko ntibyemezwa bizaba ari imikorere ikomeye cyane Uburusiya ndetse na Korea ya ruguru bagiye gukorana bakageraho muri kino gihe cy'ibitero. Iri pereza ryatangajwe ribaye nyuma y'iminsi mike gusa bivugwa ko Uburusiya bwarashe ibisasu 2 bya ballistique byakorewe muri Korea ya ruguru bikaraswa kuri Ukraine, ariko andi makuru akavuga yuko Korea ya ruguru ngo yaba ino kugurisha misile ballistique ndetse n'intwaro za kirimbuzi Iran. Aya makuru twayumvisheho, aho byavuzwe ko Korea ya ruguru iri guha Iran bimwe mu bikoresho byabo bya kirimbuzi. Niba rero ari byo Vahidi yavugaga, niba ari ibindi Iran yibereyemo, navyo ubwabyo tuzabimenya, ariko kimwe cyo bisa nkaho Uburusiya na Korea ya ruguru bo bari mu gukorana bya hafi, kandi bisa naho igihugu cya Iran nacyo kiri bugufi cyane bwabo ku buryo ngo bashobora gufatanyiriza hamwe guhana umwanzi wabo. Kuva mu mpera za 2023 Moscow yateye ibisasu byinshi bya Korea ya ruguru ku butaka bwa Ukraine, kandi byangiza abanye-Ukraine. Volodymyr Zelensky yamije neza cyane ko DPRK yinjiye muri intambara nayo igomba guhagurukirwa. Gusa ni nko kubwira uri guhigisha imbwa ngo genda ufatire intare, imbwa ikakubwira iti n'undi munsi nanjye nahita mpinduka umuhigo. Leta za Amerika kumenyera Korea ya ruguru bisa naho byanze, bayigendera kure nguko bazi neza ko Kim Jong Un ngari nk'umusazi. Tekereza umugabo kuri ubu wavuze ngo twabonye ibyo mwakoreye Ayatollah Ali Khamenei, mushobora kuzaza nanjye mukanyica. Ariko misile ze zishizwe ibisasu bya kirimbuzi zerekejwe kuri Leta z'Ubumwe za Amerika, Paris, London ndetse na Bruxelles, ukongera Berlin, byahujwe n'amaraso ya bwana Kim Jong Un. Muri make Kim Jong Un bagize umwaka agakora n'impanuka y'imodoka, ako kana ibisasu byita bigenda muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Bigeza Leta z'Ubumwe za Amerika zigiye kugaba igitero nko muri Korea ya ruguru. Mama abo batigiye kumaza twahitana Kim Jong Un kujya atadukoraho, n'ubundi baba bikozeho kumwica ubwabyo n'imbarutso y'ibisasu, kandi no kurasa muri Korea ya ruguru ntumwice nabyo ubwabyo n'imbarutso y'igisasu yahita kandabuta. Bivuze ngo Korea ya ruguru bayirinda nk'uko ahubwo bakirinda ubwabo, kwirinda ko ari ikintu cyajya kwisagararira. Nk'uko namaze kwikubwira mu kanya gashize, yitwa Donald J. Trump yabaye nk'ugaragaza neza cyane ko yifuza amahoro hagati ye na Iran, asa n'usaba imbabazi Iran ati mwaretse tugahuza ibintu byo kurwana tukabireka ko tukubona n'ubundi nta kintu kiri kugerwaho. Mvugo ye mu muhango cyangwa se mu nama bise no tax no on tips, bwana Donald Trump yumvikanye aburira yuko ngo Iran ishaka kugera ku mahoro, ishaka kugera kuri deal, ndetse asa n'uvuga yuko adatekereza ko Iran izakomeza kujijinganya kugera kuri aya masezerano y'amahoro, itazakomeza kujijinganya kugera kuri deal yo guhagarika imirwano, kuko ngatekereza ko Iran nayo ititeguye ibyo Leta z'Ubumwe za Amerika zakorera Iran birimo kubahana cyane. Ati twabakubita cyane rwose barabizi, niyo mpamvu natekereza yuko bashobora gutindiganya
kwemera ubusabe bwacu. Ni Donald Trump wahamije neza ko Iran akurikije uburyo yababaye, akurikije uko byayigendekeye mu bihe byose bishize, igihe kigeze kugira ngo ibe yakemera icyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga. Magambo ye yagize ati bazatwubaha ntago bazakomeza kugendera kure cyane ibyo dushaka, bazemera ibyo dushaka, bazajya mu mwambaro wacu se bazagendera mu kwaha kwacu. Leta ya Iran izatuza, Leta ya Iran izakurikiza ihame tugenderaho. Gusa ariko byatangajwe na Donald Trump yo kuba ngo Iran izaca bugufi kemera Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibyo Amerika ishaka kugeraho kugira ngo amahoro ahinde, bitandukanye n'ubushake bwa Iran, aho Iran yavuze yuko ikiteguye ibikorwa by'intambara nimba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigishaka kurwana. Iran iri tayari nayo gukora intambara cyangwa se yiteguye gusubiza ibyo bitero zose uko byakabaye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagaba kuri iki gihugu cya Iran. Muri make Iran ntabwo iri gutinya urugamba, iriteguye kurwana, yiteguye uburyo bwose bushoboka Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakoresha kugira ngo ibitero bibeho. Icyo Amerika gusa yakora kikayibana kibi, kikayibana umwaka, ni ukurasa kuri Iran. Mu gihe Iran yaba yo yifuza amahoro, Amerika ikifuza intambara, ngo ibyaba kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika babyakiza amaboko yombi. Gusa ariko Donald Trump iminsi ishize yari yakanze Leta ya Iran, abwira ko noneho Iran itajya ku masezerano no gufungura umuhoro wa Hormuz ku buryo bwa nyabwo, nibatemera icyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo kuvuga, bizabana ikibazo gikomeye cyane Iran, kandi bizatuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikoresha ubundi bushobozi budasanzwe mu kwibasira iki gihugu cya Iran cyangwa se mu kwataka igihugu cya Iran. Donald Trump yavuze yuko bagiye kuzarimbura bikomeye cyane igihugu cya Iran kugeza gituje kikemera ubusabe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa ariko nubwo Trump yavuga gatyo, yaje nanone kuvuga amagambo ateye ubwoba. Reka nge nawe twumva mu magambo makeya ya Donald Trump agira ibyo atangaza kuri iyi ntambara cyangwa se kubyo biteguye gukorera Iran. Donald Trump mu mvugo ye yagize ati: ubu nkunda Venezuela, urabizi ndayikunda cyane, turimo gukorana na Venezuela, turimo kuvuna petroli iturutse muri Venezuela, amamiliyari n'amamiliyari y'utugunguru ari guturuka muri Venezuela. Ni hamwe mu hantu cyane turi gukura petroli, kandi nkuko mubizi twakoze intambara y'iminota 48 kugira tubigereho, kandi twishyuye intambara nibyo twakuyemo inshuro nyinshi cyane, twakubye inshuro nyinshi ibyo twashoye. Ntabwo mwigeze mubyumva mbere, siko bimeze. Ubu nibwo buryo bwa kera bwo gukora, ni isinzi yo kugera ku bintu byiza, kandi gukora ibisa nk'ibyo ngibyo nanone mu buryo butangaje muri Repubulika ya nziza cyane ya Kisilamu. Turimo turabakuramo imbaraga, bazagira amasezerano natwe, kuko sinshaka kwica abantu benshi, sinshaka kwica abantu, ariko hari igihe tuzaba dufite igihe tutiteguye gukora nk'ibyo twari dushaka gukora. Igitero kinini kurusha ibindi byose twarabakubise cyane mu mezi make ashize, ariko twari twiteguye igitero gikomeye kurusha ibindi byose ku ntambara ya kabiri y'isi yose. Maze barampamagaye barambwira ngo turakwinginze katuganire. Hanyuma ndavuga ni kuki mutavuze ibyo mbere hose? Uzi icyo amakuru y'ibihimba navuga abaga ibyo bitabayeho tutavuganye. Reka mubirebe, twaravuganye, bo bazatwubaha. Imyaka 47 ishize, ariko mu by'ukuri imyaka 50 irashize, ari kuri imyaka 3 gusa, ariko nta wundi muperezida akoze nk'ibyo nakoze, nta wundi muperezida wigeze akora nk'ibyo nakoze mu gihe cyose. Iran yaje kujya ku mwoza kirimbuzi ntibizashoboka. Icyo utegetse bwa Donald Trump burimo gukora n'abanyagihugu babo nuko dushaka ko Repubulika iba Repubulika nziza. Uyu ni umushinga ukomeye cyane, ni umushinga ukomeye kurusha indi yose. Mu by'ukuri ni umushinga udasanzwe. Murabizi ugomba kuba umushinga ugende ku mategeko 17. Sinekereza ko dushobora kuba abantu bacije bugufi nk'aba demokarate babivuga. Navuze nti sinekereza kuzagira inkuru mu bivuga. Reka dushye ibintu byose hamwe, uko niko tuzita. Mu by'ukuri kwitwa ko turi abantu bakomeye, abantu badasanzwe kurusha abandi. Navuze ni reka tureke birabi byabo bavuga by'abakomuniste, dukora ibyacu. Donald Trump avuga kuri gahunda ye yo gutikagura Leta ya Iran, kandi ngo Iran bizarangira imwubashye. Nawe ni kubibona, umbwire muri comment. Gubwe neza, amahoro, imisha n'amahirwe ndibyo nkwifurije umunsi wose. Shalom.